tu khanga nu mei galman cha mei thal to kim khom ti ho adia Israel mi nu mei ho hi Facebook le adang social platform ho a mei thal puma akai thlang dunga jong free ta awa lew aki hamun hichi hi Israel gam chon dan tawang khanin om do lew tan hi aji chu ipiham ti jong chu he su ke saw hin tu khang Israel gam khan tau dan le agam le go mun ho anup dan ivet le hichi gam hi kum asanga sim masanga kun ha sat gen theina zo si to thisan nai san senga mihim akrola sim hin kho kipido a anake sim hidin ta san au mo leujin hi Israel hi vanoya Jews te khopi len pen ahin am ho hin vanoi ahin pu dio hi ti jong i het saw hi ahin la 1940 laichen Jews te hi vanoi kolning li analu chan so un ade in Europe gam ho anahalo na hi ahile vanoi gal len ni na lain Hitlerin Jews te hi asang asim anathanin ahin la gamdang khat cha ahu do diu anampun hi hichitabang ha sat na tu layu chun Jews te hin amaho gam mong acham thlat na diu gam ahin nge pantawin amaho gam mong a lopi le zabol na achanwa achen theina diu khonunga asun achila ho lungmung le thamunga achen theina diu gamtum anadel panun hi Hitler vai hom lai chun Jews mi ho hi million sa sim anathanin Jews mi Europe a ho adia Germany a ho chun Mediterranean tuipi panga Palestine giti gamlam zo ahin ha focus tawin Africa gama Jews ho ahin Europe le mundang danga Jews mi te abonun Palestine lam ahin zon tawin hi hichilai phara chu ho hin ama ho among gam tum nei ding ami asa lawa chena European mi ho so a atan nawa kun ong thol a chamthlat ta hin theina diu kinep na nei puma hong kho mo hi ahile hilaya do na hung kun do khat so hile ipidinga vanoi pumpi a kun Jews mi ho hin Palestine gam hi ahin zorwa ichi gam be neu cha hi ama ho gam a hi ati theu ham Bible a thusim ki mudana kona jong he do mai theu a hitan hi jong le avela ena vet ki diu hi Jews te khang thusim he thim na ding le Israel khang thusim he thim na din khang lui thusim anaki sun hole kizi do ho anave kin hite achi sa kum sangli masanga Mesopotamia gama milim sim thu ki ho khang laya kun anave pan lewan ichi pha laya chun hichimong tia hodi ta jong anom nai pon society ki tu ta jong anaki sim do nai lo hi abani seibe masangun tunia sei diu hi Bible a kon kilado thusim pa sei diu hi pun hija hi amin hung ki mang hole athusim hung ki seidan ho hi neu ka khat hung ki khejep ding hin hija chu in he thim diwa ikitim masano he ahile hichlai chun Hazrat Ibrahim hichi hi Muslim lekha bua kila hin Abraham kiti na he Hazrat Ibrahim kitipa hi anapingin ama akona hi Abrahamic religion kiti chu hung ping do the hi ama sun le pa ho chun cha le naw ahingun cha konin Judaism Christianity le Islam hi hung ki sim do ki hi phat hung chi in Abraham chu Canaan gamin anakhopem lutan echi Canaan gam hi tua Israel le Palestine gam ho hi anahi a hi iti chun hodan lama mi ho ahin hil panin Judaism ho hi ama ho akon hum do a anung zui asun achila ho chu Jews hung kiti do thei hi Abraham hin chapani Ismail le Isaac anein amania kona chu hong pungjal jalowa Israel phungsom lani kiti chu Jacob chate akon hung ki sep do kina aphung chi wa athanei naw agam hung ki hom khen kinu hi hitia chu akala thusim tampi anau min hi jongle chilang chu tunia hi ina focus lo pho diu hin tin phat hung chi dung zui chun agam sung din mun chu ahung boi se che jeng tan Jews mi te ho chu avel akom gam ho aki chu no to gal hinga ki kai mang to ahung to tan hi Jews mi te cha tamzo Egypt gama anakhope mun ama ho hi naw mun chun abomin acheng khomun hizi hin imalam zo se in akhang taun hi hichi chun Egypt lengpa alungim sa tan Jews mi te hi hitia hi akhan to pe wa amizat ahiti punjing le Egypt gam sung ahin lon wu jeng wa ahin la pi kha jeng diu ti zat nan adim ta na hi hichi akichat na ho su tang na ding chun Egypt lengpan Jews mi pasal ping tha zo si atha thu divin anathu pi tan anu mei hole pasal aum sa cheng si su in anei kinin a hi le hichi chun Jews mi ho zat apun na ding chu ha ta in asudai ta na hi hilai chun Hazrat Musa Mose kitipa hi Egypt gam
Egypt gama Zeus in sungin anapingin ama chun Zeus mi te chu ahin pan khom sa en ha sana tampi an thu zo nungin Israel gama ahin le puido tan hi musi chalam kaiwa ahung pangtan pathina kon thupi somjong chu Zeus mi ho chu anapin ichi chu azuyu le kipana chi na thipna hauna zo si changthei diu a hi anati pi ne hi ichi thupi som chu song pheng chunga gi suna hin Zeus mi hodinga pathin thupi som tin akimin boin a ho bu sungwa kitup selen akoy na hi ha sana tampi ahin palgal kai zo nungun Zeus mi ho chun a chen na diu mun anei tawin ahin la phat ahung chi in Solomon khanglai in lengpa Solomonin Israel lengam chu ahin tungdo tan Zeus mi te thunei nagam chu ahin simdo tan hi 1000 BCE velai chun David lengpa chapa lengpa Solomon chu Zeus mi te leng tha ha ta le thanei ta hong hitan Solomon lengpa hi Muslim la a King Suleiman kiti thunei mong mong ho khat a hi tin jong akisein a hi Solomon lengpa chun Zeus te adinga pathin hona ding in jong ahin sadoin ichi chu Temple of Solomon tin jong akhe na hi Zeus mi ho chun lim sim thu pathin ho anabol ta lo phat wa chu Musi khura kon anaki sano thupi som aneu chu hichi temple sunga chu anaki koi tu mo hi ai le phat ahung chi chi in som khat zawin civil war ahung do tan Zeus mi ho chu group ni in ahung ki hom khen ta win izong le Solomon lengam vai pu nawang chu a hau sat na le achi na je in choi sang in om jing in hi Solomon lengpa athi phat in Mesopotamia kon lengpa Salmaneser kitipa chun Israel lengam ahin no khumtan Zeus mi tampi anathan in anei lego ho achomin agam capital Jerusalem jong analun bu ta na hi Zeus ho chun akhupi u Jerusalem chu kitha sa ding ha ta in anagongun hi jong le 587 BC achun Babylon mi te akon agamu kibuluna nasata anatu kinun hi Babylon lengpa chun Zeus mi ho chu tampi gal hangin so in anakain hiti chun Zeus mi te chu Babylon mi te thunei na noizin aum tawin hi Babylon mi te chun Jerusalem temple jong asachimun Zeus mi te chu Babylon te khuna kum som sagilam so in anatangun hi Zeus mi tampi hi Israel gam dalhan wa noi kolning li in anaki the che so un hiji chun Israel le Zeus kiti min jong cho hichilai gama kon chun anamang ta na hi a hi le hichi zo chun Iran gama lengam thanei ta khat Persian lengam chu ahung ha do kitan Persian lengpa chun Zeus mi ho chu lengdang ho sangin anagel kho in agam wa akilewa akhopi o kisa tha na diu phalna jong anapi na hi Persian lengam vai hom na noi in Zeus te chun a temple chu ahin sapatawin hi jong le Israel hin gal le tul ahin nei to pe jing in hi Persian lengam vai hom phat ahung ki chai kitan hichi zo chun Alexander the Great hi agam pum pi sunga ahung thanei do in agam pum pi chu Rome te thunei na noizin ahung kitta na hi hitia chu Rome te vai pu laya hi Jesu hi Zeus in sunga na ping ki hi Jesu chu ahung khanglenin ama ta in jong pathin chapa ka hi tin akisein athu hil di na hoji chun Zeus mi tampin ata sanun anung anazui na hi ahin la Zeus holam kai ho chun ana deun kitu mona ana ping do in azona in thing pelin an khian be ta na hi hichihin Zeus mi te le Christian Jesu nungjui ho ka ki khenna ahin sim do in ani in Jesu nungjui ding Christian ahung pung che che ta na hi Zeus mi Jesu thu hil ta san ho chun Roman mi te khut a bol sit le bol gim na nasata na thoun Zeus le Roman gal masape na chun bol gen theina chung nung za za na toun thing pela abung bua a khai liu meya a hal liu thawa ki kangli ti ho chan gein jong ana thoun hi Roman thunei na chu gamwai pu Constantine khutnuya anau mahin ama chun Christian hi anapom zo in hiji chun Zeus mi ho chun engbol na nasata tampi anathu bebe un mi tampin thina anatu na layon hi 18th century in Zeus ho chu Jesu that hi ve tin ngo na nei pumin Europe gam sunga ha ta in anabol gen theikin un hi hichi boina chu a kho se che che zengin Zeus mi ho chu athunei naw jong akila pi tan 19th century in jong adin mun chu phatlam mano sang in a kho se che che zengin Europe gama kon deldo ding changei thu ahung ta phanin hichito ki gom chun athu gim naw hole aki chumbol naw ho to ki zoi in agam sungma ma awa chamthlat anei theina diwa zalen gam adelu chu ahung ki pan ta na hi
athu ha sat naw athu gim naw chu